Parrohni tondong nami asediar baik nasyam si toronon nami si talasari. Sita
magulang kuat ha. Hari kita menutup kita bakon bonta bakon kenapa? Manami Romar Somba hubani tondong nami halaniai bain nasya musik namar pardomuan hujai. Yunus kok kanami mau saya ubani tolong nami. Manas diutang kami ubani. Pagkakulan namin bakon baru kami. Kanya sama rekan-rekan. Iya. Parsi romuge parsa
foto bagi dua sing sanggup aman jalo Makila nami hanami per tontong na siyam. Itulah. Bujur domar boru mase. Zupa boru ni terminal ibere zeruk roti. Zupa hidalan ibere duit. Nah, pajupahi rumah duit makila. Si panganon dotong ibere hanami halanyay. Maju anak boru zabu. Zarion matumbuan nami dan pergogo besang makila nami. Halanya songonatan orang tua iton ka nami makila. Arirang urat ni bagot puli. Sonon malabay siluhan nami tontong nasa marga purba. Anggo pesta salinari pabahat nami. Itulah ya. Terima kasih. Silahkan kasih. Oke. Zanah dononokan boros tenger nami makela. So naipe boros tenger nami sadado nami kadupan pakon tontong nami olor nami hatanu boros tenger nami makela nami. Irit ni mosi irit marsiritan. Pirma tentu ini makela ampuru nami. Jangan ada yang sakit-sakitan. Terima kasih makela. Ampuru nami hela nami menghadap orang tua ni manjalo. Salam ni hela. Musi. On mana ibuan kon beruta. Marhitehon ni paroh sadea. Manzalo na siyang orang tua salam ni hela. Doa ibu ayah ada di telapak kaki ibu. Alanya ilang das ko di surah-surah na siyang anggolang sujud ilobe-ilobe ini orang tua. Ay matongon. Duduk, sujud. Dari yang godong masyam rono konai minta doa restu bani abang, bani bapak. Songon panorang marsomba kita ubani tondong ta
nokanai rumahon sonai mau maita marsomba kubani tondong ta tondong na baru tene adiar hubay na siyang musik nami siol manami romar somba hubani tondong na bayu ase bay na siyang musik na marpardomuan hujay. Izon roh dohanami si bihag bor haganupan si hol mangalo-alo paroh ni tondongi si hol mangalo-alo paroh ni tondongi Pori adong pahinan ni burumo Ajari nasya mahanami Oale tondong nami Ajari nasya mahanami Oale tondong nami Hodong-hodong na helpan Tidak ulangi panduduk Boras sabur-saburan musik. Horas hita ganu pandale sejumpa
Tiki sekolah, tiki kuliah, tiki bolandai. Oras. Das mabesa tontong nami baik pupus tas kepan tontong mangihut. Sonai boru odoran kuria tetangga pakon ni tumpuan. Bain. Halo, tak nahapin ini persimanabun kalau pakon. Iya. Dengarkan cerita burung, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau
janda muda naujubillah. Marsambil sambil manang marsambola sambola, hamu dona poso bagi hamu maka poda 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 nauli tarlu mobil senator ibu boy do mangulang sikola hona lapona tersongon solu bola marsia dutu bote songon imana koras dapat timbo pangkat ni gelena oh Jamila oh Jamila 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 Jamila. Tuang panina koridolok dasku pekan baru seluruh penjuru tanah air Artinion seragi otik tapi dai masih dong duitmu 200 juta beluho kebun kelapa sawit belum tentu ay berbuah ganupan tapi anggo onisuan kon nasiam soklat pakon zeruk pakon urat ni pemerbuah anggo lang persaya tes dah jadi sonon nang asulang ko mangintento ba ni amporu halani huidah rupan emperumin galak din jadi asulang ko nin pinto-pinto bani zoput tayo lang nonoy gaor lo be kumang gaor nonoy iya ulang lebih dari zoput igaor dulu be oke iya baru tengok ke atas sak ulong batu lo nang ulong ate emperumin ay ulong ate jadi terima kasih nah bata Rap sini mutuau tu dia holau tu si donau itu katanya rap sini mutuau dungu tu dalam lupa doho hubo tu do hasian nasoni pangalaho molo dong disakuki sayap hitam mae sini mutuau hunan say kagusia kantar dinukoma halawaha pergadu sami maaha bola bola maaha bola bola maaha ezeka katayo pergadu sami maaha bola bola maaha bola bola maaha arege putar lagi sini mutuau tu dia holang tu si donau itu katanya rap sini mutuau dungu tu dalam lupa doho hubo tu do hasian nasoni pangalaho molo dong disakuki sayap hita sayang sini mutuau embak hunan say kagusia kantar dinukoma halawaha pergadu sami maaha bola bola maaha bola bola maaha pergadu sami maaha bola bola maaha bola bola maaha kembali ke tempat kalau kami perpatungan berhak menolong dari pandingan doa Siapa bosku? horas pak horas iya nah makilan mo iya rekam iya panas pitu panas di sepanganon panas sepanganon bakal do mari beri dari tuntong nami tutur siten 4 kali terakhir sida siten Senang ini mau sombong, iya. Tuh di kantong. Senang. Ini teman. sagala tutur ni parboru lang daw Bumenasya. boleh lagi dilo salah tong suhut padahal memang salah Si do lagi dilo Marmata. Si Marmata hasuhuton. Asa sunduk tok dalam rangka zambar
Hubari na siyang tolong nami. Iya, Ikaw ni balas ka nami hubay na siyang nasawang paguri ni si Panganon tabali Panganon tulang polisonon kay natasuro ko ka nami posor nami malas sa uri na siyang Iya. kasi so natani pa sa matulong nami ang butik may hanudukon indahan may bencho isu ini oriotik pinatan surdukon tuan naman ko kipasi-pasi Ay, nako. iya ikan mabakang taungan itu lah Jangan pandai dan wahai. Hari Budiay. Nak ganteng-ganteng ay. Iya. Berikut memang menarik tadi. Padas. Jayon mga makila namin, sunod na boy pares ka namin, si Pangalang Besan, si Tarato dito naman itong marak bolo. Sakalan. Piring bahan. Parang sada. Bulan torcang. Kadang dibuat nasiam na mulus. Baik, terus. Ya, bersulangan. Babangkian. Buat sada. Ya, berhadapan, sulang-sulangan. Babangkian. Iya. Ando, dinapung ni Denang ay. Oke, lanjut makan. Babangkian. Koro ako ng pasadan ni Boro. Pasadan ni Boro. Nilompa malay-bay. Nagulang ka nun. Nah. Lain pasadan. Majelis Jamaat KKBS Mahkabul. Jaduduk panai. Jasiam. Majelis Jemaat KKBS Mahkabul. Jado. Jan. Ho. Tunggu siari saja. Lang, mau sih. Sumbata parubel bani Tuhan may bata Jehovah na memberi panorang na dinis tumangon o ito sa acara pamas-mason anak pakondong ni Kuriain sa Darion. Salah subur akan panon hidup ni umur ni Tuhan sehingga bokon hitam halo pengantin jangan diganggu dulu pengantin jangan diganggu dulu halo halo Inang pengantin wanita maka tahun seksi Inang GKPS Mahkabul maka tahun selamat berbahagia selamat menempuh hidup baru andohar nadot ipadu bani Tuhan sadarion torus maai sampai hamatean mamisahkon nasiahan selamat memberi sembilan dua gabe Inang matongon sinaboru ya anjahapori pe pandemi covid manlang-langi kita untuk marsaor ipartupuan tiga reja ipartongguan pakonalegan tapi parsauran kalau Tuhan tetap mah ipadohor jadi hubani Iya. Selamat memakai barang nalur imma hubani barang nami solai dalai pakon naburu. Dongdo ibatu pahita seksi bapa na soun pati-patian. Langsa dia ay. Tapi tanda di bihut seksi bapa malas di uhur. Malas di uhur. Bani pamarsuon ni buru pakon ni anak ni kuliah ini. Hubani biasa. Bahkan wanita maka tahun doma tambah cepatmu. Ibu toh kanami biasa sahur AUP, ibu toh am adalah wanita yang tangguh. Alaniai ulang moruk. Ketangguhanmu hitung-hitungan di keluarga sonaya gitu hitung-hitungan di kuliah ini. Semangat paham. Kami mata nami, terima kasih banyak sekali wanita tangga turun hotel. Lain mana? Buka sayur tulang. Sayur tulang. Balik pasti bapak mama. katanya dia mandi apa mama si kalau dengan nabuhi bensin tuaku pulang tiket ada teknik kalau mabalik Tuhan saya
Sia tahu manis sama tua. Ayam nak tak beda sama tua. Jangan istimewa pertandingan. Iya, wali betul dia si merapat ke Maha. Betul ini merapat ke Bapak, Barat. Jadi anak tadi baru usia ada sama orang tua. Merapat Bapak, baru lima kali. Ya, lain. Beri kebenak pun sabuk. Lain, juga siap. Jadi dasma orang. Jadi Zupano den pasagun ringan Epi torike den banonang rapi zengeskan. Tapi kung masuk ko bagas den banon taridah man na masapot na maroa na zelek na poso na imanihon ni rumahan ni keluarga saragi danang taridah do ganup. Tapi artini ikat rapi jadi tukang zait ke rumah ni saragi danang ulang patugah-tugah dong kekurangan saragi bani purba danang. Iya timpaho sa pangpang sa pinggol artinya ay perlaho agano pirubahi gampir dua lambar gampir honatan ni pentita hatan orang tua hatan ni tontong gado patani dia nama der danang. Iya pining hibul 12 hartinyon ang gedah ko orang tua marapuran boys na ibati si buka mon lapatan ni saragi menabung terus da pining batis 24 hartinyon nang ang gedah ko pining batis 24 ay dos warna ni dos model ni dos bentuk ni dos daini dos rupani dos gorani artini dos bain pihak ni purba pakon ni pihak ni saragi da baru ulang pihak ni purba holi roh ke rumahmu sibuk ko membain kopi susu roh pihak ni saragi teh putih pesembraut wajahmu panginton ni bapak pakon ni mama pakon ni abang anggo roh keluarga saragi hurumah nasyam potong ayam roh keluarga ni purba hurumahmu nang goreng ikan asin baru mabaru purba. Mas na sa ulo ni Huda, masya tahonon mas, artinyon mas, harta saragi. Nah, ang bayak magirahan nima, ang dong keluarga ni purba susah, bantu saragi da. Dong keluarga ni saragi susah, bantu danang. Ang roh sida manginjam, bere. Ang dipulangkan, syukur. Tak dipulangkan, syukur. Ulang ituntut da bro. On lang ihatayo sa magihadi-hadi mai panginjam lala lang ipaulak nununga. Sambilu ahartinyon manayat pusok anggoy hutata tahun 70-an sampai tahun 80-an bidan desa tak ada di kampung rado lahir nyompah on mesayat kun be pusok ni on bonang manalo ahartinyon buru purba artinyon sapari sing adong dape gereza lape dong agama lape dong pertonggoan lape dong pertupuan nah masih percaya sama-sama angin ibain mabedak danak igolang kun mabeninang niya si ahal itun setan-setan so nari lang pala pakyon benanang cukup bertonggo pertupuan pertonggoan kapas putih ahartinyon buru purba artini putih mau hurmu manadikon orang tua keluarga purba putih hurmu mancupahkon keluarga seragi jangan hitam putih aduh hitam putih nang dongkol itu lu bulan noma bapak manosa lebih seragi hai rupa di dasar birong hati-hati ini merah nim kuma sing boy na danang ahana dapot itok tok da buru lang sige sodohkon samsarigi emang ko harus suhumulo nang aha na dapat ko tarok kon sendiri ulang mga duadu duit nasib tahun ni negara ta masih pakai duit sapari mangundang tondong lape pakai duit sukup lape boras sa tumba gambiri dua sonari marpesta na sa magira ang mangundang tondong saragi apalagi pihak ni purba ang golang pakai duit sada pelang ay roh agi tolu lomboy sayat pada makanya tadi menabung jadi ang mangundang hanami tontongmu harus pakai duit ang pakai duit mangundang tanggal 5 pesta Mai tanggal 3 roh manami bertoloh mangan Dumagok 27 juta 660 lang lama jadi sih padan itu dengan sedia orang tua nami
Jadi dah semahining cipta paduahon. Alanay abing kamsinges. Boru. Torih ma pamangkuni mamain bay pertandingan minang. Sonin ma pangabing-abing ni mama sa parihubam baru tubuh kamu duniaon. Iabing duham lo makkorza lo marmasak lo manusi lo bemodom. Das mani panorongan torih pangabing ni mamain bay pertandingan min. Sonin ma harga ni mama marboru. Boru bay ring-ring na kula zambulan do sila tasan so bali Tuhan yang Maha Esa. Tapi bay panorongon atas di zambulan do ben mamain pertandingan min boru. Izuzung do ganup surah-surahmu. Ipa sekolah kon, ipa kuliah kon, ipa horza. Das bani panorangon. Torih panjujung ni mamain ben ipa mailita. Das kusingar gunung seluruh tanah air. Hupekan baru izuzung mamain. Manaksihon pesta monang. Nay maharga ni marboru. Boru berpengalaman doholi homar parombah bani dak-danak. Nin mapangompah ni mama sa parihubam nang. Pai mayompah ko tabak ribayan ipaspas kon parombahay manataw ada semut, ada pasir, asulang gatolan dak-danakay. Tabak do humay bayan na seulang madabuh di umbahay. Nay mapangompah-ompah ni mama sa parihubam nang. Iyompah do law manderes, law pokalan, law manusi, law marmasak, law huzapi manjupah kon diha-diha iyompah do tongko. Parlo betar podom do iyompah mamain. Baru terpodom ko ke jam 2 boringin. Nay mainang hargani mama marboru. Halanyay bani renungan abeheningay. Ang golangi dapus ko tonton ni mama inlang das tonggo ni bani Tuhan. Patugah bani adong kesalahan ku mama. Tiki sikolah ko tido manogo loma. Apalagi bang mengirim surat uang belanza nih, uang rule, uang buku dari pokon belomas loma nih. Rangkul mamain, apalagi tikir lobe-lobe na siya mauloma. Gati daw malawan dan mansaku, disuruh marmasak lawar tandangi, disuruh kumani membersihkan rumah, malawani dohor zakku. Asejenges kalau rumah tangga konma, langsap kut petarontonmu, kesalahanku. Das bani Tuhan tonggongmu, izon mau tangisku. Bapak binadunang, sonahan ilas nyari. Sonahan ulan lang itarok kot bapak ay do. Atahon be bapak ay humanang. Ay manang bapak usa nang bapak. Bapak ay bendi lolo sa lunang. Kumanusi mama bapak mamarurot ko nang. Kurusan ni bapak luar dalam nang. Lang manaron bulan, lang manaron ari. Peluk bapak ay, rangkul bapak nang. Bay bapak peminta maaf. Bapak, atoras mau silang do bapak pasikulah ko na. Makbok ko mau bapak. Izon mau minta maaf bapak. Naboron lapi ang ubanon, sunari do maubanon. Abang penang, minta do restu bay abang. Mana edanya? Eda lari iya. Eda on pe mama donang tondok main rangkul eda pinang doakan aku dah tongkon kamu lo eda Yesus matanggaku si atau manis si matu aku lang pamador kon koli urzak boto na titip kon mababa rangkul peluk ulang balawan sa pebaba pe mama do mamatoras papata do mamatoras sinangka sige ko diang mantaras niya boto
Tubuhan laklak, hoy ng tubuhan ko, manipur batuan. Tubuhan anak, hoy ng tubuhan ko, jorki pulang mahua. Ayam kodong peay nahurang porukku, Langit marsia ayam kodong rigat iyo porukku, pandai hopa bunihon ay matong oras. Undul oras. Tohu si Epi halani dema sadarion pamasu-masuon lo mandalani rumah tangga na siam. Jadi podahku bampi hargahon ma si matuamu masih siat ko bay rumah ni si matuamon. Ulangi pa beda-beda ho istilah ni kasih sayangmu mama pakon si matuamu pados maganu pan nah kasih sayangmu be mama pakon si matuamu kuma bamu lekku sikit banyak ni botoh kamdo nah paruhuran ni botohun istilah ni ahape na kekurangan ni sayan juham maganu panay halani ham lebih dewasaan. Ay, betul. Burini dong pe masalah baik keluarga le istilah ni lang paladas say tarorang tua tak ape ya tahun kam hudoh roh kamu rumah taksonaha lang pala masalah le ibak kule. Mudah-mudahan ma mulai hanjon saterus ni ulang dong masalah baik keluarga le sonai ma. Kan dumabat tangar siya mata ni poda bani bandita. Tulu nene ase zolom politik mazolom siam tongonai ase di rumah tangga siam so memang burukku si Epi pandema menang marsima tua dua tur sima tua danang dah Iya. ulang dong humamiak mihak na pampen be mama dai masima tua danang ase siat ko bari marga saragi so memang ni elakku si Peri butuh kodom pia kekurangan ni beri nami alani sedikit banyak ni butuh koma akulani dah sabagal tapi parurani si perlu anak do alanyai pantai mo mangan sudah Iya, tulang ya. ba. Nah, Mak, terima kasih. Bodong hurang. Oras Firly Tondi. Iya. Oras Tenger matunduyan, Tenger paruhuran, kaya na kang kabay pa. Iya ba. Tidak ni betul ni. On masih betong ka ni Sonron nang sing sembarang Oras Tengeri. Ilumah na Oras Tengeri. Iya. On mamangutusi sa dina ganun ni ada peon harus tonton jadi beda aku besok ko itu karena bangin rosang Oras Tengeri rumah tadi boy pulang urusan
Ulun kamu rasai ka. Jadi dong upas. Khusus may saragi dong upasan namin si Malungon non nini. Dalan Bantar Nagori terus ku Gunung Sibayak. Das i Gunung Sibayak mamboli buah salak. Boy doholi na siyam na dua maringori bapa. Tapi ulang sopat maraya kayak. Apalagi ipaulak. Ya. Kembali ke tempat.